Hvala vam. Poštovani rektore Nikoliću, poštovani profesore Bjelica, uvaženi i poštovani profesori i saradnici Univerziteta Crne Gore, kolege i prijatelji. Naravno da mi je čast da danas budem na ovom mjestu u ustanovi koja je reprezent znanja naše države. I želim u to ime da se zahvalim na ovoj inicijativi, jer je ovo pravo mjesto gdje treba sa više strana, a nema ih više na bilo kom mjestu u Crnoj Gori nego na Univerzitetu Crne Gore, da sagledamo kakve su perspektive i kakve su mogućnosti zdravstvenog turizma i očuvanja zdravlja u našoj državi. Naravno, danas je sve to drugačije komentarisati i drugačije posmatrati zbog toga što se nalazimo u situaciji COVID-19 pandemije, koju smo epidemiološki privremeno bili riješili u našoj Crnoj Gori, ali nažalost, a znali smo da će doći taj dan, moramo sada ponovo da se suočavamo sa istim problemom. Naučili smo ovih dana mnogo više da se bavimo i turizmom i ekonomijom i da razmišljamo svaki dan. Drago mi je da je tu i profesor Boban Mugoša i drago mi je da je tu i doktor Kavarić, jer neposredno učestvujemo u donošenju različitih odluka, različitih strategija vezanih za razvoj i očuvanje turizma u Crnoj Gori. Ukoliko posmatramo trenutnu situaciju kod nas, zdravstveni turizam u punom kapacitetu te riječi treba da bude ove godine tema u našoj državi. Ljudi širom svijeta koji su pogođeni ovom pandemijom čekaju oaze gdje mogu naći neki svoj mir, gdje mogu naći neku rehabilitaciju i način da provedu svoj odmor i pobjegnu od onih problema koje su imali iz država i sredina iz kojih dolaze. I naravno treba naš cilj upravo da bude da stvorimo takve uslove i takav ambijent i sredinu da im omogućimo da ovdje kod nas dobiju nešto sasvim drugačije u odnosu na sredine iz kojih dolaze. Tako da izazovi zdravstvenog turizma, sve dok postoji COVID-19 infekcija, moraju se posmatrati na jedan potpuno drugačiji način u odnosu na strategije koje važe u uslovima mimo te infekcije. Tako da mi se trudimo zajedno sa kolegama iz Ministarstva turizma i iz svih drugih sektora i institucija naše države da napravi se prava strategija na koji način privući turiste i na koji način pružiti uslugu u Crnoj Gori da bude upravo drugačija i bezbjedna u odnosu na bilo koju drugu destinaciju. I to je trenutni zadatak. Ali shvatio sam i shvatam naravno ulogu Univerziteta Crne Gore da razmišlja strateški, vizionarski i zbog toga je važno već i u ovom trenutku praviti strategije na koji način Crna Gora treba da razmišlja i u nekom narednom periodu kada se riješi problem COVID-19 infekcije. Mislim da u tom segmentu treba razdvojiti zdravstveni turizam na jedne dvije ključne tačke. Prva tačka jeste regionalni zdravstveni turizam i da vidimo šta mi možemo ponuditi regionu. I druga tačka jeste globalni turizam, odnosno na koji način možemo, globalni zdravstveni turizam, na koji način možemo privući turiste iz razvijenih zemalja svijeta. Što se tiče regionalnog razvoja naših zdravstvenih ustanova, moram da naglasim da Klinički centar razmišlja u tom pravcu i da je naš strateški cilj, jedan od strateških ciljeva, da postanemo regionalni zdravstveni centar i da pružamo zdravstvene usluge za zemlje regiona, da se svojim kvalitetom i dostupnošću usluga nametnemo i da obezbijedimo da imamo značajan priliv sredstava zbog dolaska upravo pacijenata iz regiona. U tom segmentu moram da se pohvalim da smo najviše uradili u oblasti onkologije i danas je
onkologija u Kliničkom centru Crne Gore sigurno najreprezentativniji segment onkologije u našem okruženju pa i šire. Dakle, broj linearnih akceleratora koje imamo, broj dostupnost terapije koju danas imaju onkološki pacijenti, nema ni jedna zemlja u regionu. I to je ono što su pacijenti već prepoznali i mi smo obavili razgovore već sa različitim strukturama iz Albanije, iz Kosova, iz Bosne i Hercegovine i nadam se da ćemo sa prestankom ove COVID-19 infekcije ubrzo imati te pacijente u Crnoj Gori. Da bi se sve to zaokružilo, jedan od neophodnih segmenata jeste i implementacija PET skenera u Crnoj Gori, tako da očekujemo da to bude jedna nadogradnja, da bismo na taj način zaokružili taj sistem. To je dakle ono što nam se odnosi prema regionalnim pacijentima. Da bismo sa ovim segmentima bili konkurentni na globalnom tržištu, trebaju nam ogromna ulaganja. Ta ulaganja se mjere stotinama miliona eura, pa možda čak i milijardi, da bismo napravili centre koji bi bili u tom segmentu potpuno konkurentni centrima u Europi i svijetu i mislim da o tome možemo razmišljati tek nakon velikog broja godina i mislim da ne treba crpiti naš trud i energiju u tom pravcu u ovom trenutku. Dakle, za ovo tržište najvažnije jeste da nudimo ono što možemo u ovom trenutku, dakle kvalitetne i dobre hotele koji imaju dobru i kvalitetnu rehabilitaciju, spa usluge i naravno prirodu i šetnju i aktivni odmor koji možemo da ponudimo zahvaljujući ljepotama naše države. U tom pravcu mislim da u Crnoj Gori imamo dva strateška plana. Jedan bi svakako trebao da bude kompleks bolnice Meljine koji sa svojim položajem i sa svojim kapacitetima koje nudi zajedno sa Institutom Igalo može da bude jedan snažan osnov rehabilitacije u južnoj regiji, a također moramo razmišljati i u sjeveru naše države gdje postoje različiti objekti. Evo mogu da pomenem recimo jedan objekat koji pruža nevjerovatne mogućnosti. To je objekat bivšeg stacionara na Žabljaku koji sa svojom rekonstrukcijom i ulaganjem može pružiti sjajne kapacitete, također rehabilitacije i pacijenata u sjevernoj regiji. To je ono što u ovom segmentu možemo da ponudimo iz zdravstvenog turizma. I kažem vam, to je nešto o čemu treba da razmišljamo u periodu nakon prestanka COVID-19 infekcije. Ja mislim da je zdravstveni sistem Crne Gore, zahvaljujući rezultatima koje smo postigli u prvom ataku epidemije u našoj državi, da smo rezultati koje smo postigli da nas preporučuju i da ulivaju sigurnost ne samo građanima naše države, nego smo vidjeli i mnogim turistima. Upiti i interesovanja koje dobijamo iz najreprezentativnijih europskih i svjetskih centara, na koji način smo se mi izborili sa COVID-19 infekcijom u prvom talasu, sigurno su signal da će ti rezultati i te reference itekako uticati na sigurnost. Svakako je potrebno uključivanje svih segmenata. Evo, pohvalio bih recimo saradnju sa Ministarstvom odbrane koje je uložilo zaista velika sredstva, preko 3 miliona eura u implementaciju projekta intenzivne njege u helikopterskoj jedinici Vojske Crne Gore, zahvaljujući kojoj bilo koji turista ili bilo koji građanin Crne Gore na bilo kom mjestu može odmah dobiti tretman kao da se nalazi u jedinicama intenzivne njege. I upravo taj primjer mislim da treba da posluži svima, da svako iz svog aspekta može da da doprinos u različitim segmentima unapređenja naše države, pa svakako i zdravstvenog turizma. Tako da ja očekujem da Univerzitet Crne Gore, zahvaljujući
kadru i sposobnostima koje raspolaže, da će biti inicijator više ovakvih panela i skupova i da ćemo, zahvaljujući njima, imati jasne rezultate koje će država iskoristiti za razvoj i za strategiju u mnogim segmentima, tako i u zdravstvenom turizmu. Uvjeren da će tako i biti. Ja vam se zahvaljujem.